Jun ni sang ni som ni panga tho tran ni ania bazar thlir tu te chibai ule voin hian Russia le Ukraine palai te chu Turkey khopui pakhat Istanbul anin bele dona Ukraine chon voina in biak na hian in dona ti topani theina na ro manna nei chu Russia ram official te ne na hian hlan don ni in Reuters chon an puanga Ukraine rotna hian ni somthum chung in ka hai neya hemi chung hian tang zong in thleng tona Ukraine no pang Russia in an obram laman hruai te hruai kir le vek ni se hemi nu hian President Zelensky le Putin ten in biak na nei se ti te atelani Reuters tarlan danin Ukraine rotna hian indopui pahni na nuwa Europa indona lian ber kumthum lai auto ti topnan hian Russia le Ukraine baka US le Europe ramten tang howin in remna nei turin mala se ti te po atelani hetila hian Ukraine hian tran na ya an la tang zela indona zo nuwa Ukraine sipai nei dan tura bituk nei an du lova Russia ramatang an mi te hruai kirte Russia ne na ramanin chu mek chungchanga in biak na nei te chon rotna hian atela heng rotna te hi Russia na man pom thei to lo te nia hetia rot thar le hian omzia nei thui wakarin omlo ani Russia chon voina Istanbul in biak na neya hian Ukraine palai te hena rotnan thlen don ti an lo puang to a an rotna thlen tur chungchang hi puan chian ani lo thung voina in beturan in bot sei lai mek hian Ukraine sipai te chon nimin khan drone mangin Russian air base te bein Russia in do thlona somli ve lai an ti chiani in Reuters chon an tar langa Ukraine Security Service SBU point special operation an nei thule Russia in do thlona poimo tak taka kang ni in an soyani Kyiv Independent Media chon SBU ten special operation an nei hi hlotling hle ni in an tar langa melma te thlona chu akang na sa hlea SBU drone te chon zantina Ukraine ko pui sang bom thin tu thlona ten beiveta a tuna hian thlona somlia ya tamakang meka hengzinga hian A50 Tu-95 le Tu-22 M3 te telani antia Ukraine in drone manga Russia air base an beite hi khoilai mun nge ti puan chian ani lova Irkutsk Oblast Belaya air base le Murmansk Oblast bialami te chu tel nge ni in hriat ani thung Russian News Agency RT chuan Irkutsk bial drone manga be ani thu hian puanga Siberia Governor Igor Kovzev chuan drone manga be ani thu a soi an ti bok hetila hian nimin khan Russia chuan missile mangin Ukraine sipai te training na hmun an ka pa sipai som panhi lai an thia somruk chuang in hliam an tuar ni in Ukraine sipai te chuan an puanga khoilai tak nge Russia hian an ka puan chian ani lova sipai te in do na hmun frontline atanga KM sang khat vela hla omni in an soya nimin chundar som panhi le minute somnga khan an kap an tiani nimin ve khan Russia chuan Ukraine marlam sumi biala plexivska khuan lak thu an puanga he kho hi Russia ram ria atanga KM sari chawa hla omani nimin khan Gaza Strip Rafah khopui huam chung Gaza Humanitarian Foundation GHF ten ran puinan sem na hmun al alam ko thler bulmaya Palestinian kalkhom te chu Israel sipai te chon teng mangin an beya mi somni paruk thin hliam tur somriat velan omni in puanani a mithiza thi news agency talan dana inang lova athenin somni panni anti lain Al Jazeera chon mithiza thi somthum paruk ni in an puangani Israel embassy chon Israel sipai ten helai mun hian kap loti an soya GHF te point Hamas howin civil mi te beyan ni ti an soi chu thudik lawani thule tranpuina pon sem chu areng thu an soya Israel Prime Minister Louis Naftali Bennett point media sang Israel teng ten Palestinian civil mi te an ka panga tarlan chu thudik lawani atibok Hamas ho hian thu chu siamin Rafah khopuya Israel sipai te chon tranpuina sem chu na hmuna civil mi kalkhom riltram tak te ju tha chimi vek tumin an kap ni in an soya helai mun hi tranpuina semna mun ni lawen arwalami thana hunata na thangkamani antia Israel sipaite beina wanga hliam tur te hi khan unis damdoi ina sabeng tung to lai lir manga phur thlenan ni anti IDF te chon nimin tlai khan thu chu siamin ei tur semna huna civil mi te lam hoin sipaiten silayan me pualo thu an soya Hamas chon Gaza Strip tranpuina semmek ti boidan zongin thei to ban chua
Gaza Strip pathu nei nan chan zel thei nan mi pui te chu ril drama thi tir po an poi ti lo ni in an sai ve thung ani GHF hi private farm ni in US le Israel te pompui na in Gaza Strip a hian tran pui nan sem chuak meka ni ruk liam ta chung khan mun thuma in trenin tran pui na hi mi makta do ili chuang ei turan sem chuak to ni in an soya heti la hian iwen hnuai tran pui na hna thok tu te chuan GHF tran pui na sem dan hi mi hring dik na chan vo hum halna dan ne na in rem lova Palestinian mi pui ti tan ei tur pe ma se an har san na sut kian tum na ain an himna ti chethei tu ni jok ti in an soi selani heti la hian ni min lama kan puan angin hama so chuan US in ka hai nei tura rodnan siam an pom thu US special envoy Steve Witkoff ne nan the luta ma se US rodnan pom ruala rodnan nei chu Witkoff hian pom chi je zang ani lo atia hama so chuan US rodna chu ni na anga pom mai tur le he rodna ba khi chu in rem na nei tura kongdanga omlo thu a soi ngal boka hama so thil phu le rodna chu mason na in ka hai nei tumna konga hnung tol na ni jok thu a sei bokani Israel point Hamas ten Witkoff hena chanan pek hi US rodnan nol ti lan tir tu ani antia Hamas senior official Basem Naim chuan US rodna hian nol lova ma se Witkoff rodna hi Israel lam chau ngai tu na tanga chuak ania Hamas ho din mun thlir puina om ve lo ni in na soya US rodna nga in ka hayan neya mission te chuan ni poin Israel tan hian Gaza be chunjam na tur kong ala hon sak zela in rem na tluan tling om thei don lo atiani Israel le Hamas te inkara inka hai om thuai dona lan to nuwa aum le mai don lo ni in na lang le ta a an boina hi boi thak tak zetani Nimin Khan Bangladesh Supreme Court ta Appellate Division chuan anrama political party an ni na hli sakto Jamaat-e-Islami JEI te chuan registration ti nun le ni thu an puanga Election Commission hna court thure lang hian JEI chu political party an in zialu na tinung le ngal turin an hriat tir bokani heti la hian Supreme Court hian JEI hi an party symbol buk na chuan man chun zom thei don le don lo chu Election Commission thuani an ti thunga Judge Pali omna appellate bench hian High Court in JEI party registration alo ti top sakto chu an pelet le tiero an puangani kumsang ni le som pathum dei to khan Bangladesh High Court chuan JEI te political party an in zialu na chu dan kalani ti in an lo khap to a court thurel be chan hian Election Commission point kumsang ni le som poriat December thla khan hriat tirna ti chuakin Jamaat party registration hian cancel thu an puanga hemi hnu hian JEI hian High Court thurel hi Supreme Court a an khing ve ngala kumsang ni somni pathum November thla khan Supreme Court chuan hemi chungchang hi an rela Mase Court hian JEI party ukil chu in lan theilo wangin thutluk na siam lawin High Court thurel chu ani angin an da thu an puanga JEI registration chu ti nun ani lo chun zom ta zela Awami League party kai hruai sarkar atluk hnuwa JEI hian Supreme Court an appeal non le ta a ne na changin an party chuan Bangladesh in thlan pui nei le tura in thlan an chu vele theidon ta ani Keini lama ruwa sura wanga chian na kan boi puilain Canada rama chuan ram kang wangin an boi zela US nenan in rina lai vela kang mai chuaka wang hian nimin thleng khan mi sing ni le sanga aya tam chu mun him lama suan chua an ni to ani Manitoba chu kang mai tur na saber ni in mi sing khat sang sari vel thiar chuan ni to a Saskatchewan mi sang riat vel le Alberta mi sang khazathum vel thiar chuan ni to thu heng province thu nei tu te hian an soya kang mai hi la top mai don lo ni in alanga mitam jok thiar chu an langai zel mai thei an tia kang mai chu ka wanga mai khuna sa chuan Canada le US in rina lai om kho hrang hranga mi puite tan har sat na thlen mek ani mi puite chu lo thei lawa chau pon chuak turin thu nei tu te chuan an hriat tira mai khuna sa wang hian kang thel tu thlona hmanga tuithlak tu te po an che hlei theilo mek ani heti la hian US Department of Agriculture hnuai om Forest Service te chuan Alberta air tanker tirin kang thel thiam mi za somnga vel chu an thuam fam kim nen tir len tum thu an soi boka kang mai chuaka wang hian US Ramri State then khat North le South Dakota Montana le Minnesota te po mi puite fim khur turin an in cha mek bokani Canada rama hian kumtin May le September thla inkar chung hi kang mai chhuadu hun ania
นี่กุมมาสากุมสังนี่แหละสมนี่ปทุมโปคานแคนาดารำกลางไม่ชั่วกวางเฮียนนอร์ทอเมริกาขมวดปุยปุ่มปุยะมีปุยเตจุไม่ขุเหลาอมวางอาปอนชวกทางอำลวินแถงมุจัดชูงันอมานี่ปากีสถานรำบลูจิสถานโปรวินซ์จวนบลูชลิเบเรชันอาร์มี BLA เต็นปากีสถานออฟฟิเชียลเต็นไปชุนจอมเซล่าจิรตอมนี่แหละนิมินอินการชุงขันมีปลีฐานนี่มีปักว่าอินเลียมันตัวบกนี่อินปากีสถานนิวส์เอเจนซีโดนชวนอันตาลังบลูจิสถานมัสตุงดิสตริกาเดราบุกตีขวา taxation official ปะขัดจูนิมินขันกะลุมันนี่อินรินนี่ขันคุยตาขบุยบุลกงปุยบอมตีปัวนี่เฮตาเฮียนอุณาวปนี่เฮลัยมุนทรายบลช่วยตูปะขัดฟ้าเตจวนทีมิดังปักว่าอินเลียมันตัวบกจิรตอมนี่ขันสุรับดิสตริกา additional DC นี่ไลHidayatullah Buledi chu in lampana holai ka lumani boka he minute live vekian mastunga wali khan venga police station chu BLA ten bein an hala heta hian thile liam omlo ma se police the official record zong zonga kangral vek ante heti la hian Pakistan police te chuan an miman taninan khunglai te chu kap lumin firfiak te nena in kana thleng anga report in firfiak pathum that angin an in soya hei hian Balochistan mi puite ti thinrim hle ani inrin ni zanzan la ya khan Champions League final khelania Paris Saint-Germain chuan Singapore Inter Milan nein avoi khatnan Champions League an championa Champions League final in hnen na saber record tharan siam bokani Paris ko puya PSG Stadium Parc des Princes bula chuan mi singa vel pungkhomin Munich ko puya final an khela hi screen liana hu hovin an ena PSG an champion nu hian football fan te hi na sataka sapatalin police te nen an in nora rol thar kumsom pasari mi vi hlumania papakhat kumsom thum pasari mi po a scooter chuang lai car in asuta wangin athi boka boina siam tu le kang mai ti chuak tu niarin hlel mi zaruk vel chu police ten an khoma police le kang thel pol mi som thum vel in hliam an tuara police hliam jinga pakhat phei chu ni kho hrelavina ommeka civil mi hliam tur za som ko pahni anom bokani nimin khan PSG team hian Paris khopuyan luta sarkar malak na in ro pui takin na lo muakani bazari lo thira wangin kan lo me